Inkabi igonyuluke ngetulo lokubulala induna nokuthi ibithunywe ngubani qede yazilengisa yafa. Isaba ukuthi oyithumile uzoyenzakalisa njengoba isihlanze lonke iqiniso. Kusolwa umbango wesikhundla sobuduna ngaphansi kobukhosi bakwaShabeni ePort Shepstone kulandela ukuzibulala kowesilisa oyinkabi okuthiwa ngaphambi kokuzibulala uthe ubethunywe ngomunye ukubalandela umnumzane Thulasizwe Philani Dr Skuni Khumalo ongumfundisi oqokwe ezinyangeni ezimbalwa ezidlule njengenduna yesigodi sasenkulu. Kuthiwa Inkabi ibanjwe ngeledlule ezintathakusa emagcekeni kaMnumzane Khumalo okuthe uma iphonsa imibuzo yalihlanza lonke iqiniso lokuthi ibithunywe ngomunye wasendaweni obesehlwini labagaqela isikhundla. Kuthiwa umbango wesikhundla uqale ukushisa ngasekupheleni konyaka odlule kuye okhethweni umnumzane Khumalo okuthiwa-ke wayehlaselwe kwaze kwakabili. Uthi uqale wahlaselwa ngamadoda ayephethe isibhamu emzini wakhe kodwa-ke angamfica. Okwesibili ashisa enye yezindlu zakhe ezitshela ukuthi uphakathi. Iphephandaba Ilanga likhulume nomnumzane Khumalo uveze ukuthi isigameko sakamuva simphoxe kakhulu ngoba Inkabi ngumfana wasendaweni abemazi kakhulu. Uthi ngesikhathi ihlanze iqiniso imtshelile unomuntu oyithengile. Lesi sigameko senzeke-ke ngingekho enkonzweni ngathola kucingo kumama-ke ukuthi kukhona umuntu osebanjwe egcekeni ethi-ke ubethunywe ukuzongibulala. Ngithuke-ke ngoma ukuthi-ke ngumfana wasendaweni ebengimazi ngisho-ke nomndeni wakhe wabe-ke esexolisa esukuthi-ke usenamasonto amathathu engilandela uveze ukuthi ngesonto kwakuwusuku kwakumele ngibulawe ngalo njengoba-ke ayezobheka ukuthi ngilele kuyiphi indlu bese-ke kuthunyelwa izinkabi zizongidubula. Kusho yena uthi Inkabi yayilokhu ecolisa icele ukuboshwa ngoba-ke isabela impilo yayo ukuthi-ke kayisaphephile njengoba-ke isiveze ukuthi-ke bayithumile. Ilanga liyizwile-ke inkulumo eqoshiwe lapho-ke Inkabi icela umnumzane Khumalo ukuba-ke ayibophise okungcono kunokuthi-ke ibulawe. Ngibize-ke amaphoyisa ukuba azozizwela kuyilapho-ke Inkabi icele khona ukuthi-ke iboshwe. Nginqabile-ke ukumvulela icala lomfana ngoba-ke ngazi umndeni wakhe nanokuthi-ke asikho isikhala besiphethe futhi kangiyena umuntu othanda ukukhuluma. Kusho kumnumzane Khumalo uthi-ke amaphoyisa ayethatha Inkabi iyobhalisa isitatimende kodwa-ke abuye ayidedela. Kuthiwa-ke Inkabi ikhomba omunye wabe bengenele kukhetho yambiza igama lakhe ligoliwe ithi nguyena obeyithumile. Kuvela ukuthi ngemva kokudedelwa ngamaphoyisa ibuyele kubo yatshela uyise ngokwenzekile.